Allah, molinajetu satiri Jujanoven car. Prihvati namar ibadet. Prihvati namar redove, prihvati namar uruči. Allah, sad Allah kera kuleta namazını iftariya msifireya. Molinajetu Allah barakelen bereketi. Delen bereketi. Sidelen dari muka taro haybem taro pive. Allahümme amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah hesro rahatlak, Allah hesro bereketu luprotu meni minčala to vol upravmente. Hamd Allah hese subhanahu wa ta'ala bašu svaku lesru blagodati, salavatem selam. Amare mangle peygamberese. Amare mangle habibese. Amare mangle Resulese Muhammedese sallallahu aleyhi ve sellem. Ovdje produžinajte družina mene dženeteja. Ovdje kojan reko dženeti. Тедика сој си ко дženети, ако секогаш размислињам баш од ова и силја дарили на неадава. Поставинала пе пучево дали ко дženети си пуф. Викен и основата ри дуњата, но и пуф. Ама сој основа е дženетесири. Дали ко дženети си пуф? Ој. Од дženети си ли пуф. Ама на не и пуф сари дуња лучко. Него нешто сасим десето. Оја, баш сасим десето. Аллахи субханаху ва таала почастинала Мухаммеди саллаллаху алейхи ве селем ки е крат када возделале ем када ингареле ко нокно путување или пенџардоку ислами паланав мираџи. Кадо Ресули саллаллаху алейхи ве селем ге локу мираџи, Аллахи покажњале со дženети, ем истовремено покажњале со џехенемида. Када диклао дženети, o Resuli sallallahu aleyhi ve sellem vakirala pire sahabenge дека од dženeti и силе пуф. Ама на не пуф сарак ја дујналачко. Негојта не вакери миришливо миски та не вакери. Емо мирис та не вакери буд зорало, буд јако та не вакери. А ќе вер предајка вакерел и пуф е dženetesiri та не вакери саро парно варо, ама вакери мискита но вакери. И пошик, та но вакери скапоцено бара, ем таро рубинија, таро диамантија. Кек прилика о сахабија, пошле пекамбере алейхи салам, вакери, ја Расулуллах, состари створиме вакери, остворења вакери ко dženeti, ка вакери остворење ко dženeti, да не створиме вакери таро пани. А окера, опалате. Вакери окера опалатета не створиме вакери, то е скердета не вакери, тари јек цигла злато, а јек и дујто цигла сребро вакери. Ама шкороленде и си вакери пуф, ама и пувите но вакери миришливо, миски вакери, вакери бут шукар кандела, бут јако мириси силе вакери. Има кавајтан аргументи дека и пуф е dženetesiri, тано вакери миски. Ама не морате значилно дека тано течно, напротив, о миски и сида бара, колајтане зорале, ама са со вакеро Ресули алейхи салам сарваро, пашате замисна сакала о миски асојтане баре, ама сар мелиме. Замислим пирејакана, упрој саки пуф. Субханаллах, која мириста надава? Или доволту кер палате, дворце иншааллах. Таро злато, таро сребро, а машка ролене тоа миски. Са со вакеро Ресули алейхи салам
А буд јако мириси силен, значи буд как кандела да вам минес. Па замислен, ако тано дженети таро миски кердо, о керај тано миски градиме, па сар кандело мис о дженети тегани, ја Раб, изчал омогучи на меге те канда дженети саро мис. Субханаллах, ја Раб. Ке дојде на ја када и се тој шо женива. Па пенеја, kada bi bila nemek, len, so bi bila nemange šukar. Kanao, odma, ako ta no dunja lačko šukar, to volto je gniva, pa to volto je šuži len, pa tebe šetke džikadea len. I sili ko dženiti da je savko nešto, ako i ki dunja je šukara dava. I sili nešto ko dženiti savko nešto, koje savki puftaro miski, окератаро златна им сребрена цигре, цело дженети кандела ко миск. Дали си лејнада иси? Иси. Иси. О Ресуле алейхи салам ка вакирал дека ке да воздигали Аллахи субханаху таала ко дженети, ке да реседжи ко тан ко джи ко сидрату мунтеха. Дика дека теледеро сидрату мунтеха дека тавдена штар лејна. Ушала пучела Джибриле алейхи салам. Джибрил, соја кава вакери. Савеле някала. Од Джибрил алейхи салам кава вакел о Мухаммед. А калајта не вакери дженнете сире вакери лейна. Дујта не вакери гаравде. Значи не од Джибрил алейхи салам на джангагли. Ама дуј та не вакери он Нил, та е Уфрат. Пази на хана. Дујта не гаравде на джанелен од Джибрил алейхи салам, ама дујенге джангла, албатано вакери он Нил, е му е Уфрат. Ама джерен, Нил е ме Уфрат и семенем ке дујна е да и семен. Дали та нела иста дженете сире, делота рулема. Делота рулема вакерна дека он Нил тео е Уфрат со семен ке дујна дека и силен дженете сире извор. Ама о гајби, о сари, Аллах и најш кажено вале. Амен джа најаса со вакирјао Ресуле алейхи салам, он Нил тео е Уфрат, ама саво сари, со гаравела пе палака во хадиси, Аллахи субханаху таала најш кажено. И си не саве коментатори, кола ме джанавален, делимично джанавален, меѓутим, сада ла предајта не даив, слабата нем искрено мангавати употреби навленатва, и дали се падајме која два со ге најверодостојно, значи, верујнај дека онилте е Уфрат, тане дженете сере, а савитане, сојтане, Аллахи субханаху таала најшукар джанела. Спомнигум, онил тео е Уфрат, ем дујтане гаравде. Дали и семен не саво авер аргументи баш акала, и сега интересно хадиси кога принесена листо е Бухорира, ракла ко муслим дека Ресуле алейхи салам вакерија, ко дженети си вакери штар лења, јекита ни вакери сијан, ем и дујтота ни џихан. Вакерела улема дека калата ни лао дуј гаравде. Значи јеки ла Корана сихан, а и дујтота но џихан, о е Уфрат е он Нил. Меѓутим, Аллахи субханаху таала најшукар джанела, со се најмен пут информација башо сихан ем башо џохан. Најмен информација, меѓутим, делимично са аргументи шајте лелпе, ама Аллахи субханаху таала најшукар джанела. Дали и семена верада лејна, освен акала штар? И семе нешто кој те итано бихиме лично Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Адвајтано илен кефсер. Оја. И амен дингам туке, о Мухаммед илен кефсер.
Ке прилика Ресуле алейхи селам пучела пире сахабен дали тумен џанена сојадава кевсер? Лака вакен сар юве вакен ја Ресулаллах па Аллах најшукар џанела тайле сиро пейгамбери. Вакирело кевсери тани мириелен вакери. Мириелен кога Аллах субханаху ва таала манге дингала. А мисто да ко мираџда када ино Ресуле алейхи селам забележено лапе вакирело док пиргјун вакери. Милоки Бухаретано веродостојно хадиса кава пренесено во Енес ибн Малик вакиде го Ресуле алейхи селам пренесија пире сахабен касо вакирела додека пиравајне вакери ко џенети вакери диклун вакери јек лен кола лагере бреге и не вакери саропалате вакери уче куполе им пушун вакери Џибрил суетано вакери акава кава кереле се о Мухамед акавајтано вакери илен кевсер кова вакери тиро господари туке вакери дингјал спремињал. Субханаллах, кова почас јадва. Им ке верда преде вакирела предека најбаро почас. И Мухамеде салаллаху алейхи ве селем ка кирил предава со делале лично лесери лен ко џеннети. Има детен и лен олонав кевсер. Нели и семена куранско ајети баш одава. Када кирела пелафита ролейна насминаја. Нели бакераја дека ко џенетите но нешто со јакна дикла кана шунѓа. А калби нашите халјо. Ако бакераја дека та нела лейна насминајате размислена дека лата не лейна са со обмена в две сјемена лейна. Насминаја јакјате. Шо вакири ништо не слично вакири са ко џенети. Па длада џенетлија када хан, када пие нешто, када бе нешто подсетинела менге слично, ама два на не ништо ки споредбе дали ја сој си ко џенети. Со Аллах ко Курани вакирел дека иситуме лења таро тут, таро авгин, иситуме тут таримул која на макјарела. И маквајтано бехиме. Им када размислеха на лен која тавдела тут, наштитела меки годија дава. Лен која тавдела таро авгин, па вакирела авгин која на не чистиме, него чисто авгините надава. Ем тари мол, обехиметано. Мол која со на макјари. Ако мислена на мол ки буквално смисла алкохолија, сигурно на не, него преработка на нешто котитано цело лен таримо. Моџинет лек уживинен, ковака засладинен пе капиен таракалалина. Ема квоби кинелапе џинет ленке. По Тирмизи пренесенела дека Ресули салаллаху алейхи ве селем вакирија дека ко џеннети сием море. Море таро авгин. Море таро тут, море тари мол. И моленда таро кала мориња и клона кала лења, кола ширинена песаро гранке таро каш, ко цело џенети тавдена кала лења. Кова е вашо жипа, субханаллах, ше те замислен море Авгинеја, море Тудеја, Молјаја, мол која со напилјари, вакери мол точка не да. Е молендар ширина на пеолења ко цело џенети са рогранке со ширина на педарокаш. La haule ve la kuvvete illa billah. Еми сипанда јек лен која пренесено Ибн Аббас дека Ресул алейхи селам вакерја лакро навитано барик. Илен барика ракалан гудара џенете сире. Ема диватано часа и гие шехиденги. Засо вакеро Ресул алейхи селам одуше шехиденги пандако берзах аракена пе вакери килен барик. Англудара џенете сире ковајта не почастиме хајбаја пибаја
ем сабалеа, ем акшамеа ко зелена, ем шуже посуđe. A dete ni sajgetaro Allah prema, a kalaše hedije. Дали кod дженети семен изворија? Кавакери, о Ресуле алейхи салам дека кod дженети семен дуи изворија, коркори да Аллахи субханаху ва таала спомнилален ки сурето Ел-Инсан спомнилален, ем спомнилален ки сурето Ел-Мутафифин. И јек таро изворитано, оланаф кафура, а од дујтотано те снима. Еми си панда јек каракин ки сурето Ел-Инсан када спомнила им ко дженети вакери и си извори полонав сел себил. Ама дело таро улема вакена дека сел себил тано дело таро кафура. Сепак Аллах субхана ва таала најшукар джанела, ама дека спомнила ко Корани спомнила пак Аллах дуј изворија. Кафура те снима им сел себил, ама сел себил тано дело таро кафура. Аллахи субхана ва таала најшукар джанела. Дали ко дженети си палате, шатори, нели су кера, вакегам дека и си кера. Јек циглата ни златно, и дујто циглата ни сребрено, машкаро ленетано пуф, ама миски. Најнеобично пуф. Миски сар парноваро, сафрани. Еке, јарите ни омалтери машкаро кладу и цигле, субханаллах, кова кандела цело дженети кој јако мирис. А добро сони се нелапе джеко палете, джеко шаторија, и силемени палате, оје сјемен. Аллахи субхана ва таала обекинела дворија, павче, обекинела палате, шаторија, кера, уче собе. Спомнела педава ке сурето себе, спомнела пе ке сурето Теуба, ке сурето Фуркан, Курани радуин керела монушен субханаллах. Радуин керела не некале. Ама савета не дала одаја, собе. Савета не дала палате. Пазинен. Ибн Кесир вакел дека Аллахи субханаху ва таала дингјамен ко хабери дека остановник е ко дженети ко велен собе. Одаја. Ама уче ковен. Пазинен. Му само со ковен уче. Него са сопишнена на канал Ресуле алейхи салам, са собјаснилен на канал коментаторе хадисенгере. А далајта не уче собе. Када јана Андре, сашајте ди кјавријал. Ама када јана авријалда, сашајте ди кјесујта не Андре. Хајте вакера дека та не прозирна. Јек собате вакера. Огромното. А упролате си авера собе. Емџеленде на кена вакери лейна. Значи, о одаје, о палате, о ленгере ковен, уче, шајте вакерелпе прозирна. Ама јек упровересте ковен. А джеленде тавдена вакери лейна. Ко свако кјоше вакери, ковелен вакери, понесави джули, кола вера на нете дикјан. Аллах, ја Расул. Какера не со пут, иншалла лафи, тарохорие, кова бут мангава да тема, морате вакека бут мангава тема, пошто бучете јумо да тема, мислима бут информација со што така, ама на динама нека не со пути ка воле со ке шужи тема, па тоа објаснато венги хајри пошката рокала джувљасојта не ко собе. Субханаллах. Аллах иншалла те дел сабар, амаре ромненге, хем дечина велен дар иншалла адва и нате дел умора со исилен. Дали ко дженети си шаторија? Оја, и си шаторија. Ма со и си Андре ко шаторија. Са отано дова шаторија, Аллах шаторјата не вакери рубинија. Рубинија. Шупливо рубини, шаѓате дефинирал. Ковајтано шоваре шмиле дугачко.
Је предај вакел дека учојтано тријанда, ама побаре предај вакел дека тано шоваре шмиле бувло. Им шоваре шмиле тано учо. А Андре со араклаве, на? Хури. Олајтане саргаравде Андре. Јак на дика, вас на пипења. Палем джава го хури. Палем джава. Малатане шакторија, обекиме е хуриенки. А те не гаравде о хурие. А кас каби кинен хурие, каби кинен дженетлијан. Ема двајта но обекиме оленки. Дикаво сати вакелав, хајде па нахари нешто сакал бестран мангава те принесе нафту менге и иншалла ка завршена од досутнуда насихати. Мангава акава дини. Мангава че чутнесе те принесе нафту менге сатаро калби. Аллахи субханаху таала преку Џибрил алейхи селам информиринела Мухаммеде салаллаху алейхи ве селем со нешто Аллахи субханаху таала динге пандаки дујна лесере ромненге, лесере амаленге пријателенге. Са, например, од Џибрил алейхи селам авелајне почесто ко Мухаммед алейхи селам сар мисафири. Авелајне увек командушкано суфати. Егдиве, од Џибрил алейхи селам бешеле Мухаммеде салаллаху алейхи ве селем, а панди Хатиџа на која од Џибрил алейхи селам обратинела пе Мухаммеде алейхи селам вакерела ја Расулуллах. А вела вакери Хатиџа. Ингари зачинија ем нешто храна. Керлаке селами таро Аллахи. Ем керлаке селами манд. Субханаллах. Ем радуин керла, Мухаммед. Радуин керла деко Аллахи кергјала ке керко дженнети коте на не галама, ем на не да вакери умор. Субханаллах. Кова шужо осекетано те добине хаберите од Џибрил алейхи дека тукетано веќе кердо керко дженнети, Аллахи радуин керла Хатиџа. Дека и сила кер ко дженнети, коте на не галам, ем на не да умор на не. О Ресул алейхи селам вакерла када вазингеле ко мираџ дека дика од дженнети, ем дека дика ко дженнети вакере ке џулја паланаф румесана. Паро навитално. А усвари ојтани ромито ребу талха. Када дикао лава кири шунгја сар гломпе, када пирена ступке, им пушкала. Кој те не вакери акала? Саве ступката не акала? Па и ромито ребу талха ка вакерел, акалата не окоракија очекорија е била лесире. Аллаху акбар. E bilalesire. E daresi se la ilahi ko jenneti shungona o korakia e bilalesire. E ki akvatan va hadisi. Kada gelo ponadari диклај бушужи палата. Бушужи палата. Бари огромно. Ема те диклава кери ке џувля. Пучеле Џибриле алейхи селам кери касири вакери касири палатата некаја. Кавакерела кјата ни вакери омересери. Вакера се тингјума вакери дека та не омересери, те јарјумо шеро вакери. А вакери мангрум те хулјавандри, вакерела ка не омересе вакерела. Диклум ти палата вакери, диклум вакери кодженете, диклум вакери хурија вакери. Мангум те дика вакери Андре сарли динела, пошо будбари, бушо жине вакери. Ама се тингјума омер вакери башо ти љубомора, се тингјума. Им джанава ту вакери саву ењан. Па вакери иринјума. А омери ка вакела ја Расулуллах, па тујан ми дај, тујан мо дат, тујке курбани џава вакери.
зар мери вакири тукето вакири љубоморно. Оја вакири, ама џанава то бе омер савојња. Ла хауле ла кувете илла билла. Елена си буд примере јарте кас Аллахи радун керела преко Џибрил, преко Мухамед алейхи салам те вакирал ке некој кој џивди па тој си ту пале, тој си ту палата, тој си ту кер, тој си ту лен, тој си ту дворцо. Аллахи то могучинала меѓа сакава. Дали шај те керан нешто меки дујнаја, за те керан меѓа окер комар во џеннети, шај. И семен дуј веродостојна буќа. И си повише буќа, меѓутоа кала дујта не веродостојна буќа, не бута непрактично. Кава керо Ресуле алейхи салам. Кој ка градинелки дујнаја, џамија, која нафе Аллах есиро субхану, бизо ниса во интерес, бизо тиро епитети анафто волтоате, се сотергјолако хадиси. Кој ка градинел ки дујнаја џамија која нафе Аллах есиро субхану ва таала, бизо ниса во интерес, о Аллахи субхану ва таала ка кереле се кер ко џеннети. А ќе ве прде вакирала, кој ка керел вакири џамија, па макар тикнуто осаро гнезото канаринцо, тари чирикли, о Аллахи субхану ва таала ка кереле се кер ко џеннети. Ако е таро јек. Емо дујто, кој утек е дивесесеро кланинел доброволно дешудуј рекјатја намази, о Аллахи субхану ва таала ка градинеле се кер ко џеннети. Мисинела пеко сунетија. Ко потврдиме сунетија, таро панџ вахтија намази. Кој ка кланинел доброволно дешудуј рекјатија, доброволно намази, утек е дивесесеро, о Аллахи субхану ва таала ка кереле се кер ко џеннети. Ако почнето ме колата нела дешудуј рекјатија доброволно, иншаллах ка вакерането. Англо сабах, дуј. Англо пладне, штар. Пало пладне, дуј. Пало акшами, дуј. Емпали јација, дуј. Аклатане дешудуј рекјатија доброволно кој ка керел, премо хадисе Ресуле саллаллаху алейхи ве селем, градинаја меѓа марокер ко џеннети. Иншаллах Аллах субхану ва таала те му киламен мазуни. Иншаллах Аллах субхану ва таала ка засврстинела ме дека ко џеннети. Иншаллах Аллах субхану ва таала ка деламен кера лейна, аменге, амаре фамилија, амаре мангленге, дова иншаллах. Цело не уметесе. Сакал бе асаби лестар. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.